Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Jesús mihnirka, la Odisea pi tandanakushka krihkunapaj angelman pishkishkay, chasnakachun nishka, wishana kashkata alli pajtachi, kashkatata huilla, Dios imaya rurashka kunapaj pishñawpagman tiyajka kashna minin. Ñukaka, kan imaya rurakushkataka tukuitami yachani, kanka chiripish, rupajpish manamari kangichu, kantaka, chiri kashpapish chiri kachun, rupaj kashpapish rupaj kachun ninimari. Mana tukui chiriyashkangichu, rupajpish mana kangichu, chasnakunuklla kakpimi, kantaka shungu tigrakrini, kanka achkatami charini, allimari chariyashkani, ñukapajka ima mana illanchu nirikungimi, ashtawanpish kanka llakinayak, waqcha, ñawipish mana riku, ruchu llamari kangi, chaytaka mana mari yachangichu, chaymantami kantaka kunashpa yachachini, kancha riktaq kasha nishpaka, ninapi rupachishka sumaq kurita ñukaman randi, churaringapajpish ñukaman yuraklla churanata randishpa, kambaq pinkanayak ruchulla aychatapish tapari, ñawi alli rikuchunpish, ñawi hambita ñukaman randishpa ñawipi churari, ñukaka, ñuka huyashkakunatami tukuy kunallatatik rimanipish llakichinipish, chaymanta ñukapaqlla kawsankapaq mana allimanta kutiri, riki, ñukaka pungupimi wasiyuq nishpa shayakuni, mayhanpish ñuka rimashkata uyashpa, punguta paskaqpika, paypaqman yaykushpa, paywan mikushami, paypish ñukawanmi mikunga, millayta mishaqtaka, ñuka hatun tiyarinapimi, ñukawan tiyachisha, ñukapish millayta mishashkamantami, ñuka yayawan paypaq hatun tiyarinapi tiyarirkani, rinrinta charijka, krij tandanakushkakunaman Diospaq Espiritu willakukta uyachun ninmi nishpakishkay, Apocalipsis 3:14 manta 22 kama. La Odisea llaqtaka achkata charij kanamanmi chayashka karka, paykunaka telakunata ruwaqkunami kashka, paykunapaq hambikunamanta, shinallatik colirio, ñawikunapaq hambimanta, karu llaqtakunamantami chaypi randinamun shamuqkuna kashka, kay llaqtapi kawsaqkunaka yallitik materialistasmi kashka, paykunami yuyarkakuna tukuyta charishkata, imata mana ministinchikshu niqkunami karka, chaymi la Odisea iglesiapi tandanakushka kriykunapish chay yuyta charishkakuna, paykunapish kriykunami kashka, ñukanchikka charikuna kanchik, ñukanchikpaqka ima mana illanchu, shinapish ya Diospaq shimi kaninmi, mana yuyta hapinkichikshu kankunaka mana rikuqkuna kankichik, kaywanka rimakurkami, paykunapaq kawsay espiritualpi ima shina kashkata, paykunapaq huchaka mana karkachu idolatria, ruwashkalla Diosta adorana, ashtawanpish paykunaka kunuklla karka, shinallatik paykunaka atirikurkakunami nitukunchik, kaymi hatun llaki karka, kay la Odisea iglesiallatami ángel kanin, Jesucristoka pungupimi kan nishpa, Jesucristoka kanllamunmi karka, achkakunami krij kawsaytaka Cristo illaq kawsakurkakuna, paykunaka krij kawsaytaka ashayachishkami karka, paykuna ima allikunata ruwashkallapi, paykuna asha valores y principios morales nishkakunata kasushpa paktachishpa, kay punllakunapish chay yuyka tiyanmi, chay valores cristianostami katina kanchik nishpaka pandarikunchikmi, Cristo Jesuspi krinami ministerin, Cristo Jesusta tikmandaqpish kishpichikpish kachun saskishka kashpaka, ñukanchik kawsaypi Cristo Jesus imata rukushkatami kashkatataq parlashun, kunan kay punlla kriykunapaqqa llaki peligromi kan, valores humanistas, kulturamanta lluqchishka kay chay yuykunata ñawpaqman churashun nikunkuna, sumaq kawsay llakijkana tandallakana, shuktikunata respetana, shinapish mana rimankunachu, Cristo Jesuswan tandallakana sapi kashkataka, chaymantami kay la Odisea iglesiataka Jesus kanin, ñukaka ñukata huyashkakunatami, tukuykunallatatik rimanipish llakichinipish, chaymanta ñukapaqlla kawsankapaq mana allimanta kutiri, tandanakushka kriykuna, paypaq tigrana kayllapi kashkamantaka, paypaq rimashkata uyashunchik, shinallatik punguta paskashunchik, chaypimi payllataq ñukanchikmanka imapish kashkatatik munachinga gustachinga, chayka tukuy kriykunapaq ministerishkataqmi, paypaq ñawpaqpi payllawan kana. Salmo 73:28 nin, ashtawanpish ñukapaqqa Diosman huchuyanaka allimari, mantak Diospimari shunguta churashpa kawsani, pay rurashka allikunata willankapaqqa achkatami charini. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.